a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, and it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Mabusiana na pay chamu akwabadi abadia 106.9 FM. Jumedia ya tune din send Anidaso Wɔhɔ Obia. Na na pay every Saturday akopem send no watching na twe no. Yetin kunya so kurikuremu akopem se me be sorry Jumedi so. Ana pay me chamu akwaba so nkokra dia abadia 106.9. Ya tune din send Anidaso Wɔhɔ Obia. Now we are here to serve you breakfast. The breakfast show is on. Anidaso Wɔhɔ Obia. And then ya wada kotonima bosome no that was watching one film pimienu and yadunum. Well, so they been the 8th day of the month of May 2025. And I pay me baby. Now we're streaming live on Facebook, live on YouTube, and live on our other social media platform. So on Facebook, DLFM 106.9. Jumadi no also be to me be live na fi wo do comment nyina to honom ni ajebre e dia kenkan fama. For WhatsApp message no for Bram. Number what the first one is 059340 6565 059340 Lumba in supernatural mineral water one another man and another pay yedi jumedi no yedi brewer. For WhatsApp message no for Bram 059340 6565 Abusia ana pay mame no wundi nkomo kakra. Nkoma me no wo bono. Matuli din say keep away from people who try to belittle your ambitions. Aye atwe ho firi nipa. And it is swadi ho ewo wani so no. Oyese obebu animtia. Stay away from people who try to belittle your ambitions. Menim so ni swadi ho bebre na wode ese wani so. Ambitions, dreams bebre na wo wani so a wonya ya. Nka ba achieve. Ba sa nipa yi e belittle ambitions. Sa nipa yi e ka won ko ananka wo de won koso. Aya atwe ho firi sa nipa no ho why? Sankofo kro na e ka wo mon ko ananka wo bo di hye ho. Mo kofi o mane. Wo kwabena mensa, wo kofi buaten. Sa nipa no e ka ne ko ananka wo de eniema ye bisi basade ama wo no. Sankofo no anapai me ka cho se twe ho firi o mo ho. Woni bibi papa bia wo be ye de ama wo. Stay away from people who try to belittle your ambitions. Stay away from them. Stay away from those people. People who try to belittle your ambitions. People who try to belittle your dreams. Sankofono. And I pay. Mesero. So betray home. Everyone home. We need to be prepared at the mouth. So we be papa de mawa and ka wo dreams wo ambitions no ko be hye wo nkuran wo be support you wo be boa sesa wo dreams no entumi mbrem but sankofu kuro ya na wo be little wo ambitions sankofu kuro ya and wo ka wo hye wo mia wo so one person wo be fefe wo abrabom ntana pay make catch so stay away from people who try to belittle
your ambitions. 106.9 FM. Good morning. You're from Hitman. Obey to me from Bra Kwabna. Margin. DLFM 106.9. It's a brand new day and it's time to rise and shine. Tune into the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Senyor Surnya Sassing Tenwarino, Sarana way me from Sunny Narefio. In Yanuma, the Shimoja, a Finiki Cabian, and Nona, a Mama Sebi, which I named and Team Bono said I cheer my sign, Namakanya, you was sorry to me, no, I am a man. DLFM 106.9. Oh,
DLFM 106.9. Kawana no beji minka nasasi danka ejo nyami doba krune. Hey, miss demi wayeje semi kutuo semi soruo na mimpe muka se yasada samenyina mumra meshe majinka hino nyawaji yasi tu mini na shena nasi. Oh, I want 106.9. And of course, the breakfast show is on. And I pay and then you can say. I told so friend, I feel what do I said that I send you die and what you made you so down. Lumba and Supernatural, me know what's up. I'm our friend here 059340 6565 059340 6565 0534 050 199. And then you can pass the pay. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Maybe I check for us. I found a Ben with a fit to my 25. Ben, I'm not paying, then you can pass it. And a Pensaya Samaku, Alagabilan, Telemakasi, Samatuan. Amen. Amen. Good morning. Hello? Hello. Good morning. Maybe I check for us. Ask can I pay and then you can pass it. Or another pay some of that Otrafonia Copansi. Several Kodas do 14 women in Mebusia and one bass from Go. And I want to ask an emoji for Sana Wimudi and another person, Matamaka, African Canadian. I in Canadian. On some deal, Ebusia Coding and some home bass from Go. Oh, yes, great to him. I don't think Amen. Amen. Good morning. Morning, Roma. Maybe I check from a Hitman, the first day. Israel Pomer. Damia don't know who you're pie, first day. Presley, new pam. And I pay and then you can pass it. There are just see and pay. Ya pota, ya die say wufu. As when ne, it's me sorry. Na me busi for any mamma see bonny beer. Ya be canny say what dear danase. Ya bonny ya yenny now or something at shade. Ya can't see for it, ma. I mean, Jima. The DLFM was for the share dancer. Right. Oh, yes, with him. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Magana pay and then you can pass it. Yo, I'm not paid the idea of Dama of your Sifuna and Coupon one. What boy you who buying? I say, so I'm not time for fresh after you. You die, sorry, you never sack a sleep anymore. Now you have to down Kuto near the Motia Sifuna and Coupon. Mene mama nanam abusia ye dawura de ase kasia pa de wo yama ye no eburadwen nti ase so saa so na dadi na yere ne na busia adwuma ye fo am wo nyina etma wo kan ani ma sore bakam obi biara awurade bom nyina ho ban no sabofo mam wadi fini mo fiba enya sumdiem na ne kura no wo man Ghana wo bie ni anfehwe ade ato ye nso ese wo no nyame ankasana wo bo me ho ban dia na ya sida o emu ni panyi na mo from pani youth ya da urade asimo bibia kra urade mo ye nyina ho ban. Amen. Amen. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Hello, good morning. Hello. Well, too bad Mario Unifree, so good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho wudi ni baby akase free. Pacho me dan divide me kasa free aguna konyako. Me pacho no pay na nyankopon ase. No pay de yame ase. Me ni me busu nyina bom de yame ase. Sanse wa ye antum ma de pacho ya. Onu kuto no pata yi. O je to bonzu nyankopon aton so no bo ewia. Onu na na ti obi ni ho, de na nim so obi ni ho. O ya afa ni omega. Asasi na ewe nyame ndanka ye na de tanfu wonuku ye de nyame ase e won so pa o de asaye e wo Jesus Christ bi. Amen. Amen. Good morning. Hitman. Yes, sir. Who be you? Your first say.
The family Sakodi. Sakodi and pay and Yankopase. You are not paying me the Yamiasi. So I hear me so. And at the Pobia Chimmy, Muja dear Fusani, a woman moo, but whom a yere, a name and ma, Naboni Bianca, without Yamiasi. Oh, yes, you Amen. Yaminka. Yankopon Enka also home. Good morning. Good morning, man. Me ba chef Rossi. That's a family man, Casa Face Legonogun. You man up pay and Yankopon say. Then you have to say, or the Afiba Quaka Muffin when that is the breed. Amen. Amen. Happy birthday and confirm out. I am mommy. 059340 6565 0534 050 199. And I'll pay you then Yankopon say. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef Rossi. I saw your family election by that. We could use it to education. And I'll pay you then Yankopon say. And a pension with the accident Macadian Punyan Copon, Bassayadom. Ah, men quackers, I'm a tenement happy get to see. As I remember, that was you, Madame, Mamma, Mrs. Jackson, be a good, no offer. Not that you agree. And my dear, not autumn of war, and pursue a good. But then, as a media friend of Father by a Jumura, and a Hitman, and in Shabbat, some being led my friend. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef Rossi. Mrs. Mintana come to two. Mrs. Mintana pay and Yankopon say. And I pay the Yamias, the name of Bushing, they are to die in a be a married. And I appoint Jumako Fankola school, Mukafi, and so about she, a demo. Say, Name Bambo, Uncle, and I'll pay for your mother so die and you both you more, Mujadi and Waffle Sunny. If you ask the Duncan, and ask them, say, I didn't know. If I said that man, you say I could be a way you see a dana sit. I want near 2 years and draw crown, you dana sit. And then the bamboo can see a so and draw. And you pay now no quality say your Musa young quackasa. And they are there sit, so cocoa and none of it. Amen. Amen. Mrs. Minta. Good morning. Good morning, Hit. Me pa chef for saying. Moses New Dawanya. Moses and pay and then Yankopon say. And pay. The American says, January Adumna Adubia dear. You see, Nasida Bibri Yadana see the Bambo Panty. Amen. Amen. Good morning. Asante Zongo. I mean, you know, Wahumi. I don't pay any Yankopon say. Mo, I don't pay some of family for so. Now I wish you enemy who's will be after me. I don't pay the year. The army can say, as if you were why you be. Then you probably are getting bonny. Now say, from our Yakopori Adum, you know. Oh, home from a papa on Graguma. Oh, already we are mobile. Media, me nanum. Nia can say, oh, there's a ye. If you show me Sumuno, I say no. And yes, I just had the enemy bad than Yaja. Oh, if you show me Sumuno, I say no. And yes, I just had the enemy bad. Media. Right. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Morning, Hitman. Me pa chef for say. Auntie Mary no Hitman. Auntie Mary ana pay and Yankopon say. Nanyasum bienkan. Enka wonso pa. Na mindomo. Amen. Enando pe na memboa. Amen. Na mindi we nim kan. Amen. O man senche ni nya wodi enando pe. Amen. The radio to say one man han. Ato yenso. Wa maboni bi amba yenso. Yedi asida ayeye enkanfo entontom ne mpeja yedi maye nyankopon enano pe papa yesi good morning you good morning that was say adominanti amen. Amen. Good morning. Mama sir. Me pa chef for saying. Friend Gideon Berima Asante. Ana pay and Yankopon say Gideon. You no boss for bass say. Edina nu nyam ebo epokese Emma Viesa Manson, Eyi, and Namwoom, Edi, Emanasi, so, and I think a second indeed. Not in the Mubu, what they doing. Mamma Hanya P. so unopay, yet I must say. Yenny Ghana phone, dear like my phone, in I could a surrender when I knew young can say I answered. Amen. Amen. Gideon. That's a good morning, Hitman from Augustina Coffee. Time I community 11. I don't pay me the Yankopon say. Good morning. Hello. Good morning. Me ba chef for say. Good morning. Me ba chef for say.
Matia kana bika bika se fidu do a. Abigala na pay and Yankopon say. Me de rada for some other patch me me busa na memba. Man tati kan boni bia. And DJ it's my one fasa. Amen. Amen. What fire different tension? I pay was what then Yankopon say. Good morning, Hitman. You're from Mafia. Tama community turn. I pay me then Yankopon say. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frost say. Me de fia kono dum kasa fia ka wo. If you na pay then Yankopon say. Hitman Yankopon say na wan wade ni bio. No crepa. Ama ye hu ni han fe. Ama na bambo aso ye ni ebusia. Ni de adwuma ko nyina. Sa de tie yan chance kan boni de se rade na mo na mbo. Aye bia mpo nyame ye dana sina no pe. Amen. Amen. If you. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frost. Me patch your me ho ye pa na won so. Yes, I'm Lizzie. Me can touch you down. Lizzie na pay and Yankopon say. Amen. Good morning. Good morning. About your first. Doctor Men Champana. Shum and I'm the say. Doctor no pay and Yankopon say. Yes, Nemina Yankopon say. Son of pain so. Well, be a minute, enemy ma. It has switching crumble. You were a few women. I'm say 4 or 5 months in kakran. Or the air court. And no more, I made done so we are or the other baby do. And say, now don't and no good. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me about your first say. La Paz and pay and Yankopon say. Naturally, me 2 points so that the man called the members from dream. Be answer who you fee, then I'm not fit. So I feel but someone knew me. We should have be big. No, I'm going on by nothing trap. I will use the game with you. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me batch your first say. Me de bra a phone. This time de me semu DC. Hitman and so Yankopon ya don ma de pass on ko achi. No crepa. Hitman e de Yankopon ase. Hitman obi sabaton on to aso. Obi so e to aso no pay. Good morning. Morning. Mama Esther ni is Lagos. Mama Esther is Lagos no pay and Yankopon ase. Pay the radius so wa fan ye na de ndu. Asa mo han kesi atoye so. Yeda na se woni wa yama ye ne wa yama wo so woni wa busia. Amen. Lumba ni na busia nyina yeda na se. Amen. Amen. Mama Esther. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes sir, your first say. Achemi piano. Piano na pay and Yankopon say. Na mouse nge wala mo chance no kam bene was ni le here ni le mo no e pale bi me ko next be me so linge. Amen. Amen. Piano. Good morning, Hitman. From me, David Kobla. I'll pay me then Yankopon say. And I'm a birthday. Your friend Felix Yao. Who ye G? And then birthday, so happy birthday and come on me banner. Have a call so they can cross 059340 6565 0534 050 199. Yeah, then Yankopon say the pay. Now we're streaming live on Facebook and so by a Facebook page in this one. About your dear brother, by Facebook page in this one. DLFM 106.9 on Facebook. Share link, share link. Now I've been soon to me. Derek, I eat live on Facebook. I'll say good morning, Hitman. Emmanuel Quaido. I say good morning, Big Rob. Today is my birthday. From Yima, all the way from East Legon Bojo. Then Yankopon say 106.9. Good morning. Good morning, Hitman. Your first say? Your friend, that's my Gasafi Matai. And I pay you Yankopon say. Yankopon so Sasha, I get Chiano Power. The one say, Becca said, and I see she knew my Becca Chin. Yo, Mate, Miss Medasapa.
Asante Emmanuel live on Facebook. I say good morning, Hitman. I thank God for my life. Bridget Osana Pay was what the Yankopa said. Africa Swa among fruit. I have a final caller, Sida Brebo. Now for your first hit. Hello, good morning. Good morning. Pacho, and I pay me the radiasi. Yanika, you, Pecano. My name is Money means you no more. Any dear bush and coin, I will use to Jim. Amen. Amen. Ada penya nkopon wontie na seda na afi wonye yakoma swade nyina mfama ye. Amen. 42 minutes after 6 a.m. here, the breakfast show is on. Now still to come on the show, major stories, making headlines. Go wakratano, and neya wadano pay. Go wakratano mobos way the beba. And right now, beja for better na say. Wapambo baby jo. Wabeba. Sami bi beba. Ala fe kofi. Better na say. Na fi din kwaba. Run away me from Sunni Narefio. Nyanuma, this is my child, Finnicky Gabian. And Nonna, I'm a deep, which I name DLFM 106.9. When you're yam, Namakan, your mochani to me, no, I am a me. Our dog, baby, say yes to we. DLFM 106.9. Said I cheer my sign, Namakanya, you sorry to me, no, I am a man. on 6.9 and I'll pay. I can say yes, you had our set. And a phobia and the one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday and confirm. Waba Papa, Akosia Mavis. Waba Papa, Akosia Mavis.
It's your birthday today, Yankupon Shua, one your Kasiapa. Happy birthday going out to you. Oba Papa, Akusuya Mavis. And your birthday. So it's your birthday today, Oba Papa, Akusuya Mavis. Enjoy your day to the fullest, yeah. Yankupon Shua, one your Kasia. One more Kumaswadi in from Bremen. Happy birthday, and come on, when you pen your Kwame do matter. Happy birthday, brother. Nana Sawanya, when your birthday, happy birthday, and confirm. Priscilla up here, happy birthday going out to you. Jonathan, a dream record, and your birthday. Happy birthday, and come on, Richard Suffolk. Abigail Ajman. Samuel Bote, I was a Hitman. Good morning. It's my birthday today. Watching you live from Tema Community 7. And a happy birthday and come out Samuel Bote. And your birthday in Yakupon Shroud. Seven minutes after 6 a.m. 13 more minutes to hit up all the hour 7 here. And I've got my brother Sammy Biat. And I say, brother Sammy, good morning. Good morning, Black Obra. Bibi Abokodian. Yeah, me Adam. Match. Mejoso. Now, I'm not Bibi Abokodian, I don't know. Yeah, me Adam, and Bibi aye. And I don't know Casana on common Yamede. So now, say Google. Wouldn't say, yeah, no, chest pains in the eye too much. I could hear Bikumaku. And I say, me breme home, papa, me power cruma. So support team, papa. DJs give me buy me take him and wa frame no be huru am catch and say my late to adwuma me ba na me catch on ya de o chere no kra ade o de yam ya no pa me catch na minimum ade am de aye no hu de oji won ho na so no so ji wo ho kra ye momre na aba na mokra mpo kra no bra ko branka ye ka aka ne sempo omu afi omu ko no trophies what ya say ya nya hwe kra cap no on kru we ye bagi mi no ya je ba ko dada ba ko nzi ye dia enti mo no ya sa against na ekosi sen ye nya tu mu anya bi na ye ko pa ultimate price na mfa anya hwe what ya say nya de bia na wo ko be friend da wa hwe ye friend say motivational message ade ba ye ya sa na tie ya fa tu trim da dante anyhow o motivational message ade ma ndra na no na de akekere ye were enti wo mu huru efie ha no munya na eden ya na insetia no enye pe ene ye kwa ye ba no so na onyanko da forma ebi akina ebeduro so nti omo mode mpensuo mfa modwe senum omo mpensuo enfo mabodwe senko num efiri say mapi ka mo bo no ho am kwata mo ne de ba ye ne adan mafidi a nkugu amudi no Spain ho ne nyasem kuma ne mo ma ya nwi kurum ha no ma mo hwehuna ye saa no eno ho asem na mo nka investment amo ye no ahye o ye ne yen sha da mo ka bia dada na ehunsuo mponi masa ehunsuo mponi nti bra kwa branse wonim se ade chi se ne dia nyankopon de na ese ye de ma no kra ba sa me bi anopai asama me di tu dwa no na me kasafa keep away from people who try to belittle your ambitions. Nipa bi wo hono ma wo ne sign but wo dreams wo ambitions no won pesa sade no ebedadi wo se wo so twe ho free san nipa no obia wona botaye nipa bia wona botaye enne nsusun ye woni tiremu enti se oni obi nam na wo hwa wo botaye na ene woni si aduhunu ade asi wani so no na hwe nipa no na brabo ene wo de en emfa emwa ema wo nsusun ye ene obota yesi wani so no nduru ho de a na hu behia se obetwe ho afiri se de bible ne ka se ne wo mu ntwi ko nu akro sa nipa ko na kire se won nya dan ntwi ko nu akro se wan hwe ni ye na wan ntwe ho afiri ne ho a ebedu baabi no minimo obi a wato nsu mu bi ko yi na afiri sum na nsu wie ye no na nipa no da nsu no mu apie na da okotwe na ko nsu na se etasi da esipa nti bible se sebe dia ogina ho no ohwie ye ni wanya dan eno ni asem no nti mesrew bra wo bo no unim botaye esi wani so ene de opese ye na brabo mu enti penimpa o madwe nkire ene o mana muntu no betimi aboa na pushiw na do akoduru botaye ne ho dan say woni obi akeke because bra kobra nyankofa ena nyankogro wonsunsuanso e wani pa brabo
obi antumi nka nkyerɛ so me de madam fo ne de me nam keke me ne ombe ko ba de omo ye no me nye bi dodo anaka enya no kra sa nyonko gro dodo ntina makoto wanya tire oboa da entumi mmasa ono wadafo be nante adana na opambo ka asem ya kyerɛ me se koto a watike mu na koto yi ye to aduro wakai mu ni ye party pa ye aduro se koto wada kura o sa koto ana koto no amanga adwan wodwen oni tire entiso watike mu ni ye party pa ye aduro fa no ho be fa nya you see so obi ho no ma brabo na wo bo no oye aimless oni butaye ne nisuade hunu bia to no minim se kurom ha bra ko bro betumi adi pa nya sika de nyina koto shoe ba ko pe no wa Porsche ho no wa to ebia sweet ba ko no de aboso kurom hu na ase we sika ni sine obia ni nyina na hye no de nam kurom no ono so no butaye no ti se wo de ente sa na enam a bra ko bra hwe a wo butaye no beduru ho ebia pese obu sika no sifie enya bede wade e de bo bra hwe fie odne de entoto eniama de siesie ne ho nam bonten so bo life eje nchia tisi kobnani se onenam a wo bota no si de duru ho enti de bia se wo ma wadwinum no wani dai den eda ho pa Obia, someone live on Facebook this morning says good morning Hitman. Hey Sammy B, you go explain tire Obia, someone dey we abana say ohwe a o kan Madrid for no na wo mo no o mo nya ready e be san chopo o mo nansenya I see you go explain tire. Well, major stories making headlines this morning. Sammy B ne Brako bra medase ene akwanya ode amame ene anopai nso na yeme yetiefo ene ahwefo nyina kwaba e de ba DLFM 106.9 Anidaso ho mo bia dwumadie so a bebe yedre no eyekuwa nkrata emoboso ene yedre ne kuwa nkrata ne yeto yebo ase egbo ewuramu edomasiku a ensem no de di mu tenteman di mu akotene yipa no yatwindi pie epa hontoma magana ne a wotie ye no ehu de ekọ ene ne ba ntikuwa krata no kotobi na wo gemre na okenkanya ubehu nsima hodo ekoso ewo omaganda mu nyina de brako bere yahye ase na yemfem free daily guide okudini kuwa krata daily guide one de na hotedin a osen ho nyina ne se Ghana's favorite newspaper ene obo no hom na ne wo hawo na ubehu Ghana mampeni John Dramani Mahama mfoni de dahasia na obesen so ehu akane openi pa na yakwankyerefo openi edema national signal bill the den edu buahen ni fo nda hanu misiri papa yi ohwe nanim a ne bufu afu pa no nyasem ko wonu se krachi nso wo pa na ne bufu afu no bra kobra nyasem kumom na no di sem nyina ne sem oma yetim sisi no empenifo ache no ede ne kojam na no sem adwuma abrandada ede hye ne nsa sem ono nkoye kwankyerefo openi emfa ma national signal bill no wakodi Ghana sika emoman huna mane na mekese no enkra betodwa ewo kratafa etoso miense chirimu am enya sem kumo NDC amanyukwemu amanyukwo no mu tesane MPC ni bi mu chirim sem sika beboro be 49 million Ghana cedis akwasho omosoto ewo kuro mu a enya sem kuma tesade ye ya wonum twetwe no sese bia no manam no omunya efiri sem de ekwaso no ka ba aba no omadibi nti omonka omanu fantum kuro mu a ensem no ebobaba na nyasem kuma kura katai ede hon sensem etimi ede aba sanso na Ghana mampani John Dramani Mahama na kura katai ebo amane a obehu perifo mu de omadwuma ede ma IERPP na o makasa echirim sem Ghana mampani John Dramani Mahama bema obo ade a ono ene tua Ghana kuro ya no so mampani omo ka che ne se pempen wohwe wosini pen brakobra ensema kura katai e kan nyina ne sem yanka nkyere Ghana mampani John Dramani Mahama se oba ye no ne nafo amakomako ohaduo no 120 days no wa fairly poto ohumbato ano emfa kura mfa nhyemti mane mfa ntu ne ho emma ne ho asafo hen se oba ye Ghana ekonanim enefo amakomako ohaduo no wa mabra sabe so ya ba enko okwafuom no ye wafo a odua banchia wedi otu banchia nka wonhyembio ti Ghana mampani wa sampa akwa kratai ede hon sensem etimi ede ba ebontene so
black obla be to dwa se nanse ko pie mum e wo eye sweet porter e ko to dwa se enipa makon emiensa bi e ho kwodi se tawo cream a ne nyina ne se cocaine e ko pie on komodi dwane tentenwa e ko akoton e wa manfo kuro so am ko kratai e kire mu sem tesi amekese no endrada wodem ko pie mu e wo koto am koto ahye se wo mamboden ama wonom eye bre se wo nkofie kaka na mu no wani mutua eye 52 million abadwonko 52 million Ghana cedis nyeska kuma se mo de ato nkrachi we no konso wonom passport nso mache ontimi nya kwanya entukwan femfro maganam etimi kopiem ewobi manso kopem se asem no wonom ebehu ne pomasibre ente saade ne mo nyina be chia yam ewo kure mu akwa kate de dasom eye delicate kwa kate ene de ho amanebo ede aba emonteresom yentufa ne yenkopiem mum ewo kunni ko wakati de adasom eye daily graphic ko wakati ano enenso abambontene so na ba kwabena ensema dadwa echiremu am Mahama for face 72% of 120 day pledge obehu Ghana mampani John Dramani Mahama we de make say no chesende microphone so esi nanim a wo dwam no wakasa wa han nani agepam na ko wakati esma de babonte echiremu sem yammo yensem pa Enfama Ghana mampani John Dramani Mahama say abaye bosha hodwa ode she Ghana for sem yamman wakwenya nyankopon ya adom no men ye de hye nsam nina mako ohaduo no 120 days edi nanim no bobo no homaden ama Ghana ayekra behwe no ko kete bamo amane sem wabo no homaden atimi ayemu oha emunchechemu aduoson mienu a ye 72% ti Ghana mampani wenke ye ase yanke bekese wampene ne enti yemo yensem na yemfa emano sanse na kuwaka tan ha ebio san kase Ghana mampani ewomse wo ye adwumaden prepa nanso ohawa hodo bi eba no enya sem kuma wane mu chime ohabi bobo ba za Ghana mampani John Dramani Mahama ya mame John Mahama sinani na hono ma we de ye papa kafra ye mamia ye papa Mother's Day no Mother's Day na eba no ya ma adwen say oba mfanche we ye papa John Dramani Mahama wane mu chire mi ses wan hwe ni ya ohaw bi eba no hey ebegine nsem okuruma enenso daily graphic kwa kratai ene de hon sensem etimi ede aba emontene so ba kwa banyam wentu fane enko piem wo daybreak na daybreak kwa kratai no so akasem na ode intim fodwo ana afenso eye akane omampanin ebedachire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumiafoni da hanem sim ena asen south ma hye bedwane the den ed reverend intim fodwo na wo chire mi sem Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nento agba na nsen opo echini oman Ghana yede mantam ene ye mensina hodo mu eden semode edeto MPP amenyeko nanu echire mu sem emuse manyeko ebo homoden eyedo mbetimi aye nanso enfempe mienu ene edunu na abato mu nkugo mapa MPP amenyeko edi ye mekese no eyade a NDC abomoden etumi akwakofa change inkonson achi abwa wosono tenten no asa de na kwoto kwayem a wonu matuma keji na o kirem se ha dwen yipa nanso Anidaso Wɔhɔ we emu oda pase sebe abebo nyina endisa de tie Anidaso Wɔhɔ Obia say DLFM ye morning show ni pepepe enti MPP amanyuku no ema monkama koma enfantum yema entim fodwo ekirem se ye Dr. Mahmoud Bawumia yenye udeni uye bwe anama wuti ak enyan MPP amanyuku na chitafo emu ode pa de yembo yensem kese pa na yemfama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kane no eneye frankatuni edema MPP ewo fempem mienu ne eduni abato no kura so yomampani abede kire a mekasei wakona homjemu a ohwese da betimi aye obaba Ghana ade abona ni ase bio black obna openipa akane no ye adwuma edema national yes signal bureau mfoni aba bio edubo ahen esa kire mu se we de yanka nse we mfa nkire MPs opposition and Mahama aid okire mu a sika ekọ mbotemu ye 49 million Ghana cedis ene Dr. Adamric ayene ache no ne kwagina national security fu anim tototo na no se wabo magana dwurum edi Ghana sika okrema enti yenche no na oman yenye sika okire mu se sabase yenche ne dia ene yenikan enhye kire nase
free National Democratic Congress NDC amanyuku na kache efiri say wonum wankasa mesebedwafo ne bi ana afizu Ghana mampeni ni special aid ye sika akwadro mboto mu pa okrum hanamo no 49 million Ghana cedis ti wedie se ye kasa mfafafa de anka we eyade a anka enwa na dikan efa agese ne eja obofo kane efisem na obofo ne banankasa na enwa ena chechede mahunu dada enti wedie pamno twano so mo se wadi sika de a sika na wadie no dedo ne nyina hye NDC amanyukwe mahye bedwafo bi ene Ghana mampanin John Dramani Mahama ni aid efo botum ti Ghana fo ye kwankwanje sika wedie entoma na apai boba wei eya kani panin pa kwankyerefo panin edema National Signals Below edubu ahia no nsem ni enye ye ne yeka ono ana aka na asem ba kobre ntu fane nkopiem ewo Supreme Newspaper ono so aka se o habi nani abere pa no mu kirem se na ginapo ono eyo soafo a ohwe omagana ya hone ne nsensem so kirem se was set record ni straighter we de anyasem kuma wakeka bi pa na nsem no ubo wa kwa katani ma ubehu de yakwaso nyina ndi bomode akoto bi na kenkan na nsem ahodo ewo mu no nso osu behu de yakọ ene de abanyina ba ko be yanko yanim ne yanko piem ewo the business analyst ko akrata no so akasa hanum ana wo kire mi sem first 120 days focus on broaden a just prosperous Mahama no musem ni o kire mu Ghana ne de ne nefu amakoma hade no adi nanimu de o siesie Ghana yere foforo kra enti Ghana fo monkama enfantum yem se ye ya Mose ehye Israel mafo no bose odom betwa pokoko no mopo pokoko no odom betwa bra ko benko piem ewo graphic show based we de enigide hu sensem no de abeto amonte so kirem sem twedi ampon nyankopon ya adoma TGMA 2026 artiste of the year we need 25 from match no wrong ana yes 100 2020 2025 2026 okay year under review okay year under review nti 2025 2026 aha na ubehu ahimfu mienu we ye kings two kings in Ghana's music industry nim we nim ya nyumtofo o mienu nyina no ahimfu edin de ono so omo ye king omo ankasa na esien dedi kan eye king paluta owo sisifiani bi enyuma MPP amanyuku no kwato yam kodi ntwe won fimpi mienu adunu ne abatum krachi info ni da hanam na afin so Stormboy ba ka bana nyamba akwa ya medepa putu minimoto kametoro kakra ma ya listeners yi putu na medepa aya o machirem kakana mentiase ono so ni info ni da ha na obesen so hu ken ba akwa ha ana anya ken promise on symphony da hanu musi krachi me kan nyumbia nanse na eba ya na Ghana fo popa ya wanyami bia ontoko na wando me depa na otit trailer no so akono na nyum me depa na bra ko na sama da obi say battle of two kings and one god entintokwa ahimfu mienu ene nyankopon baako nyame baako ene ekwakwehia ntokwa wei enti hwan ene yankopon ya do mimi na ebei ananya sa mimi nda ebei o man Ghana ebe modern de ahenche be hye ne say straight win for baako ya sir do the picture that way o say papa ya do sa pictures ne ye miensa o anti de we na mechi de here ye on sa kire no so no na we nka Ghana for no we hen o da momra Facebook no so Facebook page ahemfo no ye mienu na anyame so ye baako na bra coordinate nim se baako na obawe ne na omu nyina nso me hu ne nsa ne ba bia kire o anka DJ omalo no boy no nka ode alo ne to so na nka eja etiefo na hu ken baako ya momra Facebook page no so ana momra me alo na DJ omalo de to so no straight win straight win e de ma baako no hands down sana ho no
Hey, a friend is saying, "Yemi before got to Ninyana." Me say straight to him, papa. Sir, body. Oh, then get a picture like that sweet. Share with him. Ben man seems so much one. Debbie, a higher crown. Sir, and you know, more person who dear me patch out. Just come on the Facebook page. And now, brother, dear me cheer or the way. One way, straight to Madame Fubiasa must who's slow now, Janet. Women through, sir. Did you walk on one? Tigana for Mombre said ye. Black Abna. DJ Hitman, Ochre, no Momma heard you okay. Yamia don't say fans for the Saturday, and a VG and say TGM in a basso. Mecobio. So won't mean as a wonko. Menewo, any big Dr. Big CD. Any variety nature and ye sacred accreditation to see a beco. DLFM entertainment, I mean, Pandit in Kobe. And Livia Bogana Pemichiano. Libya for Boga Waka Ghana. Libya for me said ye. Libya for Boga, honor the Ghana Hano. Michiano pay. I had the battle of the 2 kings and 1 god. 1 god. And you say we find simple. 1 god. 1 god. Bakobra we have why? Mate. Some yenu wafa. Yentu kuwaka tami ni bi aka wa hanam na yemfansi na yenkoso na seba kwa afade a na yenhwe hantu. Na wo de unza koyava. Oh, when the ametimu so we fa na wafa. Wafa. Se wo hwe anyotofo daskin no. Where rasta from you no sakola bako. Enya sem kuma won. 2 rastas 1 sakola. Etri ho na apa na so ya sakola. We twa sakola. Ono na etwa. Wonya hye. O da bia mfa ho wi dia na mfa ayi wo mfie ho. Enti ono na ahye da bo sakola. O sem wo fa ase ba kwen. Chairman general. O sene pa. Etri ho no. Etri ho se kwa mesefa kan pa. Me chia na pai senior general. O say unya asem de chairman so no na eyi ni tire ho me chia na pay and straight to why but you black of blanty we nka ye bet anka omfa de no we over 2.5 sir any e ka kire yi elupre hene ma yan ntia se utie obepo no so DJ Zigibi yeah senkani ontwa ebedi ye ko pie mo daily searchlight wato no torch ne ko na de waka nyina ne say 39,000 teachers. Ena akane eye Director General Edema Omagana Omei ohwe ya disuan sensem so ne ade ade a nenda enya simkuma osoafo a ohwe Omagana yehomasuan so Haruna Idris ne ko krashe enya simkuma na ni nyanse bra kobra eye university graduate teachers ne bi chirem sem wanum atimi ayadwuma bosome maako enum abanda dan nefa omadwuma omayadwuma 5 months wonom mekase busuma ketua maaye se obenwom omabusuma ketua maaye eno achi IDs identification niema be kire so mo ya kire fuoko po no mo nkrata asempo ene wonim posting letters ne ade esempinfo saka no musisi dua no mo hu ni say yes yenso ya kire fo mapa ya ba made akosu yapon na wofo aboye ho ka ahwe didi sika dia kotu eye hostel etua hoka etua utility bills ama ya me wie school ne yakwa de na busumadu na mpanifo afa ya dwuma a kire fo maako empem aduokron 39,000 akwajeta na osofu masa oka kire wonu nyina ne se wedi eboko wo munya abotre 39,000 no obetimi aba we betimi afa emu ba de same eye 9,000 ekopim 12,000 me kire mpem kron ekopim mpem du mienu omope na obetumi afa wo no madwuma 27,000 na aka na de obia nkwatena fie wawade a se wontumi ntwi trainer mesrew ko na wona woyere enkwatena fie na munidi na monnom na monna ente sa nso na se wonwade na wompena kwatena wompena nchen na mumienu momfa odo emfa modo sesebe to me wura donwom for odo bodum sa de obi ado for double dum said the enrada was na DJ Omalion enyasim kuma obono sa enti achechira for maako 27,000 no the daily search I say yanka nchira mo say nyanko pa anya adoma oswafo ohwe Ghana ho masua so hello na do se mamo mfa so mo ne mo Ghana man panin John Dramani Mahama NDC free sem enye omo na mfa madwuma abana fa madwuma no sabi wan fasika nka ho
Edomunya skamfantu amaka 27,000 teachers. Mutiate. Mewura ko ame wofa asefo no. Mewura ko papa se me ye Ghana ni. Sade amani dwane ko no. Yentum dika tente na mo wait taw na enkoyanim. Na bra ko bra ba hu eye COP Christian tete yehono eye post sahene. Ona hwe post Ghana post fo nyina so. Na wakaza ekirem se okwakofa Interpol. Na bra ko bra yakasa Interpol ibia eno no kire se mra wo betimi dia ko obi manso akwakofo obi edina betum ewo wo mam. Asama no esi obi manso nanso wo pese wo kwaje wo ditumi krata akwachiri pande ne ba na ba panese ne wo krom. Edi wo kire ma nimpa mba moden ekidnap Ghana fo ade hye bi ewo Nigeria mamu no. Ode tumi krata ekwoche wonum de bigu o mamu afiasiap anehwe mu krom ha no mo ekena. Sa abi akuta omna agafo mante na o masebre o ma no asebe. O ma boye mfita duku na de odbedi o mo no ekena mo hwe ade a won bepi hu a COP Christian tete yohonu o ma Ghana post for sahene enum semni bra ko bra yemfa we mfa nsore na yenko yanim na nsem no edoso na nso mra nti yemfa nsore so am Daily Post kurakata no akasa wa ha Ghana man penin nsem no nyina ne sem my 120 days is resetting Ghana and burden the Ghana we want together with speed and determination. The Ghana man penin kirem sem Ghana o siese ne foforo na wahyehyɛ na foforo sɛ de Ghana fo nyina enu begye ho no ye nyina ye edemrika tente na afin so akukuduro no hare so ene yesiesie Ghana foforo enti we yensema hodo a Daily Post kuakata no ede ebesom yenti brakobra kuakata na mrenti ye nyina so ne mfa ne nyina emfa ensi na wonim putupuru ensem bia ba na ensem ne be breaking news egwo agye nsem kase ebo no so right na me pono ho kitiwa bi ana ma Ghana de hyansa yakọ ensema hodo aka ne so okay enkra me nseka efri ufri kabi VIP bus ni bi efri takwa eba kaneshi na konfuteju amwa anrobes etimi akwa akoto de ahye wonmo so asan wonmo lai ka na betra winiba atra ka aka duru ka so a ankofuteju amwa etimi akote kwan no so atututuo de abo VIP bus nim eyi passengers ni nyina gu fom bra ko bra sa wonmo lai akamani bi aha mu mpre akamani bi aha mu mpre agire wonom ajeji wo musika ene wo mfoso ma me ba ko na no nyina papa ya bra ko bra me wo pictures ni bi wo hanom na meyi ni nyina kire wonom e waje me nsem ka se boso enti wo mu hia yen asem bobbo ba no bra ko bra so disturbing ya ne driver no so bedi nkomo ne ne wo mu nso a asem no to wonom bi bedi nkomo waje me nsem ka se boso enti breaking news asie no basa ye free takwa e ba kra atra wini ba ma kofutechu amakototo etu abom achi passengers na so mo lai ka birima ha mu mpre ajeje wonom sika na omo fon so a ahwese ma si ahomache ni bra kobra eten quick commercial break. Na mensumenya bashemechi na mensumenya ni je o ma wawe mu akos na last time I went to hospital no na was dey important na yewo was me tube no mu asi na fibroid and so kakra and na say ochina say afi kra de ma bre surgery so there you don't need to undergo any surgery. Dreams Fertility Clinic yeah Waterman Community 22 ekuta solution ni nyina Dreams Fertility Clinic ane wodi fidie ba hwe moja no nipadua mu ehuna de property yeah hawo na kire aduro kura won fama wa ebem wanyem wo mu ndonya chemicals asembia wo UK and New Zealand abrofu bia wa biye wa habamem ene ye nduro no oyo ba wo tube mu asi wonyin sanya no wapon wo bra asizi ana emakra fibroid irregular menstruations tese bibia esi awo kwan de Dreams Fertility Clinic watelete na ye mema nso e wo sa low sperm count be ma wa ye mbre wo mpem ye ntimi nyina so ade ma body so ana kudam for Dreams Fertility Clinic 0597 225 389 ana 0599-555-220 and 0597-225-388. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa. Te sete de wo mne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenum anya kama pesu papa no ma chomebo. Isu na kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsio bia no me nsio kroje ayefe no Lumba nsupa. Nsio no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsio de wasa wonom bi. Nsio ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Ma me kanhwe.
Oh, super penny. Anya na Nadia DSC. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi a de akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, said the akosia canon. They said, "Why we bush afford the mama musu papa, a lumba and super, and see about a jama so any asset to a crack." They say, "I don't know when no one will be a two akoton, or don't want to pay fear more. Yeah, no more. Just a BBA demo. Come, Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sioni, in Siani Lumba in super. Sanya, I don't want to be a tour, Abra Akosia, a bomb, and say, Opia. Or the Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in super and who ensembia dia. Waiting for your website at www.lumbainsuper.com. Ubenya ehon akadenya ewo Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that silver brain. FDA Aji Ejedian Kratwe Atum. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. .9 17 minutes after 7 and I'll pay I'll go for 1 million crackers here from out. But a crab back one mention make sure I am Dima for Herbal Clinic. My mentors are quite Dima for Herbal Clinic. 1 new branch. I be one crime. Pokwa Samayira. After time that's so bra. I will be at to one of Fabra. Now if you want head, not one sour idea. A new branch of Pokwa Samayira. Now for quality healthcare. Dima for Herbal Clinic. Dr. Time that's up. So if you are sick and are crying, it's some virus. Turn around. Dima for Herbal Clinic. Run off your doctor. Pokwa Samayira 0244 774 282 0244 774 282 Dima for Herbal Clinic. And I pay one monsieur Lumba supernatural mineral water. And I make for the Amawa. Where any is your cake, I would use your correct pa. Lumba supernatural mineral water. I are pure in every form. From penny form. If you want to your money, 0555 27 4757. Lumba supernatural mineral water. Also order with you. If you supply will be. I thought that would be a premature ejaculation. What to do about Tenkumabua? When we are back with them, I want the anti-sana diacha. What do you know? I give us speak up sauce. Sexual weakness. Give us speak up sauce. And give us cocoa capsules about. They are very, very effective for waist pains. Cocoa, I am with you. Why don't you give us cocoa capsules? Give us a mammy shot support your immune system now. I could tell malaria, typhoid, and I feel join this. One my dear, we are never seen any more than a saber worms. I feel we're piercing check. Well, lose appetite, want to mean the deal. Why don't you give us a mammy shot? Last will be a pharmaceutical shop, will be a Benya 240543 222 470. Give us speak capsules, give us cold capsules, give us a mammy shot. I know dear be an a hospital. I thought I didn't be one man. I soon dear. I didn't know wisdom, faith, prayer ministry, some country, spiritual sickness, spiritual marriage. In a bra. Check him out.
spiritual empowerment. Woman ya dear. I would ya chia corner. Abra Wisdom Faith Prayer Ministry. Na fi ya hwa. Ya wa ble Kuma Junction. I told you frey why. Na fi bra. Sunsumu nyare nyina no. Sunsumu nyuma nyina ya hwa 5 mile. 055 665 6362 055 665 6362 Based on Faith Prayer Ministry. Finally, Dreams Fertility Clinic and you will say at the Dreams Fertility Clinic. You can have a New Zealand based fertility clinic. Ghana had about. I won't send somebody yet in the tech. I won't send somebody. And him say, what power we now? Dreams Fertility Clinic. I feel here. When you check your mutin tibia, I'm fan man in Fama. Dreams Fertility Clinic. I'm not feeling here. Won't send them Fama. 0599 555 220 0599 555 220 0597 225 388 059 225 388 0597 225 389 Dreams Fertility Clinic. 2 minutes after 7. Sammy be at Nasi Wapambo baby over her. I feel coffee tell us what I say. And I pay a bidding come on. My WhatsApp message in the browser 59340 6565. How you deal? I did a swam or be a Jumadian na yaba nafi yaba bedding come on. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right here. Right, I bet you have watched my shadow pay a dim come up. Maybe not for me, ma Sammy B. Aquaba. Brasame, Machibium. Major Sabracobra. Bibia Bocodian. Namiadum. Oh, Pambo, baby girl. Oh, Hitman. Good morning. Morning, brother. Kofi, Machi. Yeah, Hitman. Bibia Bocodian. Nice one. I pay a dim come up. Na enkoma me pese eti free ho no no yade a asegana ye nhye dan hwe sade and yade a wo se di ho nkomo kwasia da ebei me che kwasia da ebei ye da yade asi ho nom emma tituo mamefo a wo wiase afa na nyina ya to ne din say happy Mother's Day ye Mother's Day a eba na edu Mother's Day a asa ahokeka ne wodone ade a yede ye mamamefo no edu Father's Day ye hu ne sa edu Father's Day ye ntehwe ekiredin but edu Mother's Day a na fei ajiba bia na enkomo wachiri pa enkomo wachiri sambi imagine Major Sabracobra. What did you come on econo? Madame Bakuba, sister, what did the Okron? So what did the Okron? Onim. Answer me Remono. Me request in Yumbi. And T. Bonumane seconds, Mamina, Mingram. And I'm your time on Intina. Many a tea food in command of pay. Na yen churchim, Nyoka cry minima, be any swinche, yan listeners none of pay. Saya Cradwa. Bomodena, a yuma Damakoma sweepa. Ya dear Damakoma papa. And you know the Wakoma. Damakoma sopa. Sa. Insurance one can you nura. Okay. Send you nura yakofal by. DLFM 106.9.
106.9. DLFM 106.9. Nti wase wo bayem na woda abosom nkrunti sa wose wo mumba asawa some bi o metio black on that say na yensa fan chia my listeners ni bio we discussing dwumadi ne so wodi kan kasa na wo kan asem bi sa eduru ema awoda so a na da ye de wiase nyina ye de bo ma ba so a eya na wiase nyina gibum e de ankweka e de di sa dwumadi esonko no bo ma ba so pa nanso edu ajanom eda na akwakoye boachi biden e okurayim ho nsem no eyipi na bre ni ntiye ntumi nkan nyina ne nanso no kakra ye wo no ye bechirim ba ko bre ni edikan mamemfa nko bible mu kakra bible no se edefine ne oba mamenko tu ha o se ye ka se obi eye batan ana mada a bible no emu no define ne say someone who binds the family together, holding them together individually and collectively through her love and actions. And the akase obi eye batanya Bible no chirichire mu say ono oba no ne de oye ne say the dwumedi ahodo odi nyina no obo no homaden hwese na busua no bebo mu nyina no baako na ode odo ene subampa aboa ma busua no akọ nanimu actions no so kire se ne ye ya oye no ene niema wo ye de bo abusua no ekọ nkane ne de ne so hwese nkabom hye word we ase ensoma me sanyase nkabom ade ba akono no nkabom endi yakase obi eye batan a titiri batan wonso obi ho no ma prospect obi ho no ma otumu se oya abaya wasi so oba bia ye oba so what ase obi kura anwom so oba bia ye oba wunya bia so miye enti obi a ye oba bia no eye potential what mother a obetimi aye den agwo na ye ka batan yankasa de a na nka ye ka ma wo ma aye den agwo na wonom ewo ma na wonom ehwe ma ehwe fie ehwe abusua ene ka se batan ya wa batan mienu ye obi ho no ma nyame adom wanya yefunu wagoba nanso bra kobna onya batan obi enye yefunu agoba nanso me se wanya den onya batan obi so enye yefunu agoba oja batan adintira ene say obi agoba atimi atom no akoto atwene baabi obi atumi agoba ed na hye botom akoto kwa ho baabi say wanya kunu enti wontumi hwe no obi agoba mekese no waja managu baabi etwifam asabi adwaman ya wobo no kurum ha no enya asem kuma obi agoba mekase oni mabi mpo anema no wonom wo wenim nyina so ye batan nanso no ye ka batan se batan ya ne batan ye no enimu ogoma nanso ne batan ye enimu ye ka obi nso a oya batan yankasa de a de nyame ya adom agwaho na nani ku ni mahoye ehu kwan pa obetumi afa so aboa na watete ne ma nyamesuro kwan so mensi ye aba ne mana bra boso ehwe hu nsa ne ma no wonu ma hu siesie wonu ma didiem wo ma hu bambo wo ma pomuden nyama nketenkete ye boa ma mofra ne mpuntuo no ma setem no mde ache be konkan no saa batan no eni ko hu enfa hu ne bema woni ne te ene se de abusua na ekro se bema no oyi sika tu fie se enfa hwe fie se mo onyi sika se enfa hwe fie no oba ne bon ho moden se kwan bi ofa so a ne ma daache ene o ma brabo o ma ho bambo o ma pomuden be konkan ne ye na hiasem no matter what the situation may be e wo fie ene sade awade ne be kwa ma ne bia no mfa ho ti batan bi wo wa be kobra onfa ne mani agro e wo kurayim okay ti sa batan no se wonim na do nsaka ne ba na onfa nsan kan ma wo e wo amir kwampa so a adibediw
ebinim abataye e de mofra ne hye wonem yam e fili se ono an honam pa ndi se wodo nsaka ne ba ti se de wodo nsaka Nyankopɔn ani sa batan ne sa ne wote nti sa batan na asem ne ye ka ne ne yo enye de wanya yefuna go ba onim ba bia ne ba kora nam onim de ne badie onim atade ane ba hye ono man de omawo nyame adom oma wo bia woto ano kwa ma ono manya yefuna go ba enso ye ka batan a ye mfa omo nka ho bi yes onya batan ne de na ni ku ne ba ho ya yam hihie ma ne ma na odo ayam ye na odo ade kire ne ba komudie mu hwe ne ba sitinem bibi nko ye wa ne ba ho a tempa ne wahu na prompt no ne ba di nkomo te bia da peso hu de ekoso abofra na sitinem we nim nipa ye ka o masam no ba ko bra ne se me ya adoma akosi da bai aya batan nyina akoda kese na wutie papa Charles Kojofo sonyum na nsem na eka no emu de sese bi anoma nam na ne se wo kan se mi se eba ne sen ena du emema woda so a aya na omatwa na troka okrum ha na ye hunu sui enie bra ko bra ye hwe no afanu mienu ana miensa de edi kan abatan na omoye ma ne bi ebo mama na bro anu ye 1 abatan ya wokrum ha ne bi wonom wa badaye wo ma ho mo hwe ma no ebi ebo mema ne bi abro eni sem empempi no mema eye abusuan ne ti a wonom etai kwa adwuma ntentem aje se de na adwuma seye de bemma na adwuma seye na otikru kesie mu senkran ha bla kobna ade enchi na ni mu ofie da ahamache se me no mienu ntena fie ne ya besi adwuma mu ha enti senya abusuan nyame adom wo musika wonom afa wonom ombetena fie aye wonom nko ombehwe fie na se made omo sesie mofra ne omade yam di a omo nyina kwa adwuma ntem di a baita ne tai ka fie ehwehwe esiesie mofra no dwumadi hwe aduane de ma wonom ansa na obekwa adwuma wa yeden wa konti harabasa ahomache ne papa no okodada obeba fie ni so na ade ayeden asa ade asa na mfomso a memma baita afo no bi yenie odina adwuma ne yeke chane nso odina adwuma ne yeden eyeke enti meba honom na meni kan kan mfomso a ma ne bi yene ne sei be ma no yisika akwama bosika kra de ma ne sei onji no mfan kotua ema mofran school fees na oba no enka nkyere oyisika sa yemfa ne sei de kan akwahoma wabo akwahoma ofia bata ne hu sei be ma ne yesa adwuma ne nyina de bia na waje credit na de ama no ho woye ne mnyampe enti abasa mofra na omwo abusuani mu no hu ne sei edi wo madi die mu ne o masetena mu no papa ne mo ne homoden o mo ne homoden bata ne ma mofra ne hu ne sei papa ne yesa adwuma ne nyina mema ne bi sei yenkotwa ye ma school fees ono wanko bio ne nyina na ode ne nyina da oba no oba ne nko enti oba no so kwanso a onka nkyere mofra sei wo papa ama mo school fees no de ama menti yenko na minkotua nanka mafra ne mponya lo kekere bi so sika ma me kotua yi enya hwe no ebia wotua bi mpam papa so tua bi anasa papa kra na yi sika mam se aba ne sana mofra no hu se won ma me de wo bo ne ho moden chi oh na dai efia wadwuma nyina no masetema ho bambo bibia no eye oba no nko na eye oba no nko enti mofra no ho papa se ono sabe oye kwhwe aban omo hu se papa ya asasa wa mobra enti papa no kra ni abadai wono na wono mpa wo masem kra de hu se de bia da na mofra no kakọ wono maame nkuto ho mo maame nkuto ho sani amana abatan bie ni ye no eyade a ekutia mema no wa wade ase enti ema emofra ni bi nya papa ho adwenemuka e wo mra ente saa tie ba saa ha adwente free ne ko ye besere wonom mema ni ye bia wonka ma ema no nya den enhunu omonka ma mofra ni hunu sa abatan no mema no so bo bra e kukuamu a ena adie na woma emofra ni hunu say yes me papa ena yi school fees wo papa na eyi chop money say yemfa nko na yemfa ni dwana munya aduane ndi woi mofra ayale hwem ni ade ma pa mudim omonta de hwem afia so a abatan kotonta de batan na ko dwam kodi dwana nso sika ifiri be ma botom o enya mema ni nyina de mema ni bia bra kobra efitiri ma wo nwa de ne ba ne ba asase we so no onto opieto kranche ne bada okrum ha yenim won ne ba didie mo ni numu onim ho hwe ni nyina wawo ti wawo awie no ade se bi obi a
Oko etifido man tema. Dodo na mema dodo mo wade wi a. Those days na de omo ye ne so nya wade wi pe na wakọ pa asase. Na wado ne nyantam man be de say 10 wa wade be 10. Na de magu asase no so na wadua no baya mamu. Wawie. Awade ne nyina no. Hey, wo be didi wo be do na wotedame ase na wo bodame. Enti man ye adwuma wi a. Be ma na didi ne no mu nyina mo na mo hwe na akọpem se obewuo. Sansem hunu bi sei. Wate ase. Ti be ma ne bi te sa. Mo de mo no mo nkwan ko. Eye mo anka se mabrabo an Yakopon wo so hwe mabrabo. Ne mo mema mo ba mo tu ana mo mpa o mo ye de eso mo ye no ma na mo wa wade na so mo hunu mo fra ne hunu se mema ne eye bi. Enne biu ade ba ka mema no so nye ho ade. Ma de bia da credit no mo nsan ka bia ni se ba kobra mo de adwuma ye ka dodo. U ba adwuma hamache. Enti de bia da wo so da hamache na wo kro. U ba fie nso na ade asa eye ye nim. Now so ebia na nyame ya adoma Saturday memenda wonkwa adwuma Sunday nso wokọ asọre wonkwa adwuma saa men de na ya woye ene mofra ne ntena fie ene wo munni nkomo ene wo munni nkomo bisa wonom na watwene mu kra de na koye school na omukọ no na watwene mu cheche nima na assignment bia na wonom aye oh mu teacher ni no mukọ na watwene mu na masetrem tesan mu nkomodie wo ye mfomso teacher bi kan wo ma na obo wo mpre Niama de na ekọ school. Aya minten nya kwan nya mi o. Adwuma o se be ye bebo ne manya sika de ahwe mu ntina me brei. Kan sem mi kire mofra ne onu mu ni nkomo. Mofra ne hu se wodọ won. Eni mofra ne ni nkomo mfa adwuma ne nya ke. Wontumi kan tem se sabi. Wo ye adwuma firi adwada kosi ada. Anya hwe kura ne da bi wo ho no ma de hu anko adwuma. Ana no holidays yi. Mo ye ba adwuma se mo anko adwuma me boa. De na woni mofra ne ye wo fie. Eni mofra ne ni agro. Ene mofra ne nkasa bisa wono monsem momu se papa ne se dwene mofra ne ho se wanya ne saade a bra kobna tumida ene ya Father's Day ne bekoso aye de tie na 6.9 e bekoso aye de tie na ntizane manketingiti we na ama emema no emando do na nse da hu se mo pray medwa wuro wo masetenem me papa no kura wo me sem papa e wade me maame no bra kobna mani fredi a me na nabo me nkomo kire se me papa wade me maame no na papa yo bi otukwan a onta amma na chi enti otukwan akohye mu abaye mfie bebre me nana so me papa ne ma me fa ne se me maame ne papa no me ye me nana no e ka kire ne se ono wo pema bebre edim papa ntumi nwade ne baba emfa ne si wono mo no ko ensi wo mra ne ba ne ngo bebre se de ono pe no enti awade no me papa o ma no otimetum sa wa ama awade no obegu awade no emra me fa da ba na chi no na me maame ne papa no obegu awade ni se to enti me manfa mani ahu me papa ne maame se o mote da meti ya me no kasa yi said ya manfo hu o papa no maame se o mote awade ase a na wono mani age a wono mudi nkomo me hu no bi da o masetenem me hu me papa ne maame se o mote awade ase da bi me hu ya ne se meteme na nanchen ene ye first thing ni nyina ne se papa me maame ne papa bi gu awade ne papa achi firi se o se papa tukwan agoma ne ba no so o peso ho bibiri enti wo mpene me meto no se ba tan ya oye maame na one ne mate fie no me nya bi o masetenem ya wo mbepem ne me maame me kwa ne nchen ne di nkomo ba me ne maame ntena ye e maame ne me ne maame me kase me ne maame kura ntena be de say 1 week kura wo fie da throughout my lifetime me life mu nyina bepem ne me secret na me ka no me ne maame ntena 1 week kura e wo fie da ni nyina ne say me papa e ka kira me maame pen say ono ne manko obi ho ne manko me maame ho danto no abehwe ne ma me fada bo no ho moden ye de obetimi aye bia so ono na ewurezi ye nyina throughout ehwe ye nyina kwapem sam papa efiri mu tim papa de bra kwabna anopai onim wa firi mu kona nso ma mu kotodwe ofia ye mu kotodwe na babia wo bia yankopon onfa ne kra emfansie ye mame efise ye ka batan se papa abadaye papa na ni kuni ma ho a metumi akase krum ha me papa metumi akase do wa wudie nanso me meyi ni say oye number 1 ne ba enko ba bia se aduane no oni bi kura kwen ofa so na mabedidi no obefa so enti se edu Father's Day ya me wure ta ho pa me wure eta ho e o Father's Day e na me papa kwen ofa so a ofa me ni menuanom nyina de o mo hye ne yam throughout ko peme so ono a efiri mu me maame me ne ntena e me metumi kwasra me maame me kwasra na macha 3-4 days de maba
opema asem nya so oni abadayo na nsenti bia ma koma mu nyina mu nimi me ma metumi frɛ me ne wasan ne miska sɛ nsira me ni bi na so gi weto be me nyina de ma me san ne miska. I'm telling you odo me pa na so se ye ka se yempe me papa na maame a me papa na ahwa me throughout my lifetime nyina my brother me papa na ahwa me throughout on na ne me atena tete me menya agya ho dɔ DLFM 106 aya me bisa me ho senti de papa ye no nti Ghana memma ne bi omo ya batan so betuma ye bisa na eyade ese ye hye ne nso enwo ba fa ba ne nyina nto oba no kuto so abatan ni bro ene ya tam no so a eze say ye kofi ne obo ye friend opambo oba munti komano doso na so tam no so ma ye kase ye kan sema bra kobena ye bewie na obi tifie na wo su me se mani bi bre ema no bi bre mema ya wo eja mofra no egu batan so okura bra kobena Intenya mo wan send member no bebre na bobra omo huna no. This is the one secret. Member no bebre bobra omo huna no. Opambo brem. Brem. Yo Hitman. Mama atiefu nyina good morning say omodi o mafidi to DLFM. Enra na me tie program no na say na me ho mfa me kakra wo ti me kasa kra wo ti me still. Ekwan boni na ya fa so na no. Ama yare aba eridie num ya metia se me hunam nya me ya eno na metia se bi one lady be frey na mo kan about ejapade bi num timi wu ja honum. Yes, it was a nice topic pa na metie no one lady be frey was say ne papa girlfriend aye den was ne papa documenter e betimi ama wa retrieve ne papa ejapade asema ye kan nyina ne enti ama Mother's Day vibrant, right? Essay Father's Day ni na ye empenatwe ahodo a say fie. So atiremu ye kakra mema no na say mema ne ye. Okay. So what I say mema ne ye di breaki family no. Na say adwaman. Okay. Nti eno ka ho na ema ye celebrate ye papa nom because we ye papa na say wo sorry a efie na won tran bebre e de kwotwempena wo enya adwuma na ebinom kɔ bebre na de kwotwempena na no kra de me de betwa mu keke onim nienti ama Mother's Day special ne say nipa bia wo ben wo maame sen wo papa asema make so obi wa no beje achinia nipa bia wo ben wo maame sen wo papa ade se bia sebe wa meto maame ye fra wo ade anto wa mehu maame fine but so be hu maame aside ne enhyire kan so oni de na ne maame wo oni mum oni ne papa ne tena ya wo na tete wo mo eno wo ho ba me beto me maame ne me papa me no mu nyina na tena ye me so ma ba be ware awo maame fa me de anya example hwe se wo ba fi a me ma no omo ben me pa but omo ben omo maame papa sometimes me last born no or 4 years otimi koda ne maame nche no ode ni nufu di agro no ode ne se ni like ne ho ni like na o maame buafu na me ka se da bi o na anka on fa me hye hwan ho se wate ase sebe emperifo bu ubetimi do maame nufu adi agro ne mo untimi fa papa den ni yes eni agro enti abofra bi aben ne maame ena maame no so na wo fi obeye aduane ama na di abofra se kom de no ni obema na aduane adi no ona ene den wo kan sem bi se esese maame no ma abofra ni hu se opapa na yi chop boni masa eno wo ka kira abofra no kro no emfa ne ho oda se kom de no na ne maame aye den ama na aduane adi enti sa asem ne de wo ye den abofra bi ame me maame ne me papa ye nyina ni enyi bomba so ka se mi nyi o mu mienu ni me do ne pa me do maame se me papa no matter what because me nyi no me ne me maami ne wo fie more times me papa ja usu fie adwuma oba okotra baabi akotwitwa bia obeba fie no na bo 7 oba pe obedidi odidi wie ya obeda so maami no ne ya pon free school aba no ya ni wo fie ya ni na di nkomo ni na ye bibia ye papa ne de ono no oye papa fine but oba fie a watwitwa bi obedidi odidi wi awada because adechia obesa sorry be say for something asan kwadwumentu anytime afen no de ba be yewe enti na maamifo wo fi a omo ne take good care of the house ye niema ye fi a wa na esi maame no
ekomo de wa ho na akọ maame no me sorry anopa yi a me ba isei me ba no pa isei ni mi yisika to ho ade be che no abofra no ya ye duane de asi wonom se ye ni papa ne di si ho se ye ni maame na eye wi on de onima ni se wadidi enti Mother's Day ni de se ne eye ema no agi wo mo samba every year bia no ebekoso ayes na papa foni du so a ayemonyo me kai last 2 years ye bokase ye Father's Day ewo ensam ye organize ye ni some we be big time we say be la hotel bi ni ye Father's Day masa e floppy me na me ka chewo e floppy hwe ye sheda boka ye banners etu ka ko ensorin e won sanwam e ko invite se fathers ye bibi se amamo mumra free ye free portrait way health screening free mumra o obekọ adwuma e floppy but just imagine e yenke man enke invite wo mo a hwede ya ye health screening why e man na back se meboa enti bibia mu e ma wo mu a e ma no e ma ne ko Obia sorry enye man ye bebre enti e man de ye bekoso a celebrate on because they are ready for us oma ready say ye celebrate o masa be ma bia ni ho asese yes ye Father's Day we say celebration na ya invite me ma so mo mra metra no ma hwe me mo be ba no e ma no kra be ba be giafa enti ye normal say ye celebrate ye mothers na enumom etu at the whole Ghana na say the whole world Obia ni na Mother's Day na me kasa no na me bompa ese mu a mo ma metiase no omo nkoso entiase na omo enhwe because o ma metiase a sebe do or how bi wo no ma bibi ni wo frɛ no bi o mo mi ni ekoni sei ana eye ahonhoaho a na mum sebe wo ma me nso afrima me ma okose me ma ohyeden mu a mo ma me nom every no mema mo shedding because it's no easy and say obehwere wona because e wo maami odo be wi ase no a asem bi to wa on na abekwa kodwanto ano me kai se me konya asem bi wo la me kokko ntokwa pa me maami di machi do na eye me fault o na ye me fault a wutimi se esese nka me meji tumba me be fi ade we anipa na bro me edi blade asensan mi tiri ho ni ade no me ma say share one na me be say odi atire ekokoko like oni ni oye me sa no ma me de kofe so me papa hu ye we nche emfa ne ho kra wa no akoye wa de ni abro but abadaye say hu say nipa bia wo da wo ma me yem ansa na wupi enti ma me no wo abadaye e de ma wo oba no sen eye papa no me baba ku school ye twane ma me ba mi so normal ni ma mi si de mi ntiase hwede wa ne ho abia enti ma mi bia oye sebe ma mi a ne ba eda na koma so no uye den uye ne ba bibia on fan chew enti anu nti e na Mother's Day akwa base ase ma me fo no eji wo mo shine eji wo mo samba e de sin ye na ye papa fo no me edrusu no wan celebrate me minim sa maye masede den ya wonu ahu anyankopon de wahu me ana meboa enti no Father's Day do ho na mo celebrate ya ye beje but Mother's Day de on be koso age omo shine akoso age omo samba enti mu ma ye celebrate a man because a man hu hia nyame nhira ma sa ne ye papa Charles Kojofosu e boy no so hu e ma ehu hia se mema ana meboa e ma hu hia se mema enye ma asan ka ye bebro Hitman say ye pon a wache ya ekodi enye oba ne no a your verse yo Kofi Bram Hitman nyame shira oba bia otie ye nyame nye oba bia kese na Hitman de bia me mo asemi ameka say be ma bia de obuo be ma ne yere a mimi nyanka Ghana say oba bia kowo a ye ma be ma ne nyina hobi no matter what yema be mani jina hubi from the beginning omo statement bi omo make omo medical terms bi omo use say awo kan ba okọ say mako 10 numbers we bi omo ma mi refi kakra Hitman
me wura labor ward da ama me gina ho ama yawo akora ayede epie da e free ho me the respect more bia. These are the things I'm komu oba be wa akra hwe nia okom wa wona to we pe sleepless night ona papa pon fi adwuma ba wada se hate enkura no so anyini so a e wo se papa ne keka no ho kire ekeka no ho be enkura no onye weekend kura duru kura no kura ontifie I was spending time with Oma. Me de bi asema me kan say me respect man papa. Fe me papa ye adwuma Monday to Saturday, but Sunday no matter what me papa ne be no aduane ama ye nyina. Yes, Nyankopon fa ne kransi ye. Hitman, e was say papa for ne ye keka ye ho, e konkura ne ho. E was say like Oma nkura ne your first priority. And you say papa nya say bia we yi ska to wona wakwa adwuma na say we yi ska to. Me papa oyi ma mi sika to wona we yi mi sika to. So ohwene nhwa obeka chem se member office mrambeje. Yes. Cause opese mi hu say ono no ye sei. Mi school fees me papa de shemensa. What you say? Na me de ama me maame, na me de ama maame se maame mumu ye de nkotua. Na me hu say yes. Me papa na ye de etua ka no. Na ne ame maame asede so ono so ye de eye ni. I love my mom so much. Me maame mbusa me size da. Nanso atade bi obeto abre mi biara. Ene me yepe. Mami, for about that, women were created so like nice and exceptional. Be our own. Oh, do you know what I want to say? Into they be each and every day. You best celebrity. Mami, for ne papa for ne prank it and getting on muchuchuchun we chire. And ha ye can say awari. Can the papa mu pan dia? Anke was say papa for anga so mu come ma. No mo who say yes. Oh yeah me ba na me do. We na me yama. Mo ne nkura ne nsere. The be out do fear no akpem. Papa bi a minim no. Owo mama akoma 7. Unim so opon fi adwuma no oba. Ne mani hu na bag kita ne mani nkoje. Cause the be a wamu na ofie. Nana mesro we ya sema okay. E bi anya ne for to kwa ya amfa. De bi he. Okwa ya amfa. Opamo baby do hwe. Enye say once so de bia papa ne okwa ya amfa. Anu anim so odu fie no amu na ne ba bebu sase de no de bre no. Odu fie po na ne yere wo fie na wo say otena ne yere wo kra. Sa na adwo no gina bonten ye star call. Ojina bonten obeye kosa. Owura dem na na wakokoda. Nti nkra ne kra mu no. Because of enyama nketenkete ya wede. Oye. Papa fo ni bi ha adwen dodo. Okay. Nyami shira ma sani adadi kan no. Right. Mate. Me afa course ne kakra. Nyami adma kwasi ada ebe eye Mother's Day. Ye ka say Nyankopom. Ensure Ghana ma. 0593406565. And open sama ya Kenya won so. Wadwen chere ho and say ye afa course ne kakra. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me ba Jeffrey say. Sami mami ti wana pay. And you can the troop paso, mammy phone the Omoyade, but in general, Sana, Binimu, Nancy Binimu Yade, no credit can. Nancy Binimu Yade, in the one before the year. Maybe say me, Mamma and Papa, we know a yade, meeting you being free. But in general, some of phone yade, but Binimu or Omoyade. You see, I will share Siana, the generation, Binimu Bible now, DJ Hitman, almost one crown. Binu mbandi bina almost bibrina de ba binu so nyade the met mekam yo mate me that say good morning Hitman me ba Jeffrey say Nixon baba ko gudi global eduku seweji mami ti wana pay na me shira mo ne adwuma pambo mo kesto mangana yeah that's it it's my idea siar kakro won say wa pamfo ni nyina kasa no obi ani o kasa ma mada yengen yemu bia yen na mo nyina mo bo meme chi nti ebe ye den na mema de ne bekes ko se mo nyina mo kasa bo mo ye mema so mo kasa bo mema na chi na so enye mema ni nyina se se ase na me be ka na nye ma ni so nyina na sebe wo ya batam pa oba bi sera yo batam bo ne pa na so ti du won so na ye ni ye ama gidin nti ye so ye ndie no kan kwa medias na radio station fo na wasa mo so mo ye na ye hit kakra ma nti ne ba gi agu agina nyina ye so okay sabi Lumba say otie mi ya me sha ase no
Me papa kura me de ne ye a perfect example. Me can say Maya no a man ye two. Ye wo batan. Ene ye wo Obia wa wo no so ye ne ho so ye batan but ye mfre ne batan. Wodo me ye ma bone for no mo hwema. Right. Good morning. Morning. What you for say? I told you Joyce Ajiman wa mi ti wa no pay. Me man say e boy bi ni mo ba so. Especially me kun say me nada. It is done my business me man say I come last one me nana ba kwan because it mo gidi say one the two am school or say my e wa. Na so de bi da na de mam. Ma ye ni mu da. Ye man say ye ki mo ani je. E na nkola ni hu say e janu mu ni tia. Do tuo na de tia. Ya onye na say de no. E do Father's Day a on celebrate. And you na say de so on your man yes. Okay. Right. Yeah, so yeah, that's the pay. Good morning. Good morning, Black Abra. We about you for saying. Indiana Tommy, a bridge and come and Tommy, my meet you want to pay. Yo, and okay, dear. Metia, Amene or Pambo, the Black of Feet. Hey, the video, Metia, and go point Shamo Pa, Yajuma Pamo Boma, my Ghana. No correct. Yeah, I didn't know both. A man side, a man side. Then a man being a good mother, and Samson and man being so good father. Now, near dear, a man dear and I hate a member, you near that because then you're now a pambo castle, muye program be a member now. Yes, Obibeka said that day in a Caribbean or Quajuma. But anytime be a more that year or no, maybe. Make us say, my idea no pay. I mean, Shamo. Right. Tommy, yeah, that's so to me, afraid. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me patch your first saying. Me patch your sorry, Mama. Let's start the Buchima, your last stop. Ubrin, ye young quay. Yo, I no pay the meda papa that the Lumba se pa ne nyuma or born a kama mama. And I'm in Santa Mase, Unu upon phone in Yankupo and Shiramu. Na sasem we pa de me de pa some dey sasem we aba e papa de so wo wi ase up to now kurampo no wo de bronya ama me maame awo wo ye kire so no wa da ne Father Christmas abia kwa nyanri na sa me sha tete eni o ha wo de me maame afem a besinne Nyankopon hira mo ne ma pa mo ko na mum so mo o me ma ne papa kan wo pa o mo satira ansana da bone betko. Yo, Mama, me that's it. Good morning. Hello, good morning, Hitman. Me about your first. Good morning. Good morning. As someone mukai, it be humpa. It be one kasa. Bema mini niti, mini na uba. You work running a baby atade na asa. Baby atade no asa. Pantobi. Mina misto, a French with 2 poe free. Continue baby. Now we Father's Day no. Upe Father's Day. Ubabe mobi. Oh ma obi. Iti asamo na me bla no mugu su kan de mu ya de pa. Be man mu bi nye. Bye bye. Yo, Mate, me that say. Good morning. I'm on the German Diamoko. Me ba show me who ya pa for say. Na ya tamani. Na ma meet you what pay. German be me bi no wa le on fa ni ngechi. We remember 100 that. It will be 2 pena amu form ngechi. Ba o ya fa gen to ho. Se impo o even pu mu so ni ja and kwani de mu ja show mu. Yesu Kristo ka timo se ha na nya bo da oto bo oba no jan no. Yesu president o mu nyira gane. Nke ye memesu ke be ma ni ire ka ko kwa no opso o ten. But fa gen to o ya fa gen to show ma. O ma ni de mu ja. So o even pu na mu a o ma ni de e wo me ho ba bia o we ni ku kopa na aba oba na o ja fa to no ko be ma na watiti akra na akra no wi SS o wi SS na ma me aba se e bam wo ti ase enti e wo memem wo twempra twe ba fa ge to o ma ni de show mu masa studio chem se ba ma be na wale o a on fa ni ti don peja nsa obi apeja nsa wa hanom obi ti peja nsa opambo apeja nsa Tommy na da yo ba shisha ni no ye no. Good morning. Hello, morning, Papa. Where about your friends? I'm Auntie Abraham, Kasafia Fenya. Auntie Abraham, I meet you what to pay. Papa, we remember national anthem. Catch me. Oba,
kwala no ese won wi ebe ko school na opa bi okobusa na so ko ma me o enti emema ne de wo ma eye mema kan no wo musa kitwe bi ema na o mka sa ema ne bi emema ne bi papa what did I say afato ema wo mo ye ma me ba ko mo hwe ma dodo anamfre bebre enti emema wo mo hwe ma de se si ema na mo ba na mo peke na 40-50 plus this ni de papa ko ma me won ko a wo mo edi a da wo mo so efata wo mo ko ma me o da onye se o ti ni bi ko ma me o enti emema de papa mother's day mu nsira de father's day de wo mo to ma drum na nya de wo mo benya ne papa bia right papa ya men ka won ni adwuma o ye Mateme da se pasa wo so atumi afre. Good morning. Good morning. Me pa che for say. Ya fam Eric me kese fi Awish. Eric wo bre ni yonkoi. The amwaka ni say wo ye be ma no wona wo ye ebusuan ni tiri. And wona wo say wo ye ade a say bi nkwada no be de bosunye e de esua because the moment emema na twi etwe omo fi omo responsibility ho no na ebusuan say because say nkwada ni papa ni maame wo ho na papa ma oba ni chop money na say maame ni de ahobrase age na say wo hwefie yi sa na bo fe won kwada na akwada be ma ni sua fi papa no ho say ye de bibi ma oba ina oba no su sua fi ne maame ho say be ye bre ye ho ase de emebe ma ba sa de na nka ye adwuma sa na the next generation no ya na enye effect wo mo so because we yin kwada bebre a single parent bebre sorry to say ya na o ma tete won sa na ebu ma ye wonti no de ahye ne beba na tim say ememe enye ebu ma na pension ti no de ahye be me de beba me mu say o meme say na eden eti se be ne sa na wo atete obi ye no ko wa sa kwada ne pe na sabi enye effect wa no so enen we wo panelist na ko ka say ema hu hia se emema sa de no kan de sorry to say me ne nya ade we ase obi hu hia because ememu emafi memu na ebaye so we be me sperma e contain two genders male and female so we ka say meme hu hia ye ku sabi sorry to say ye ku meme yin afi we ase sisi ana ema entumi mebi mu because emafi memu na eden ebaye but ye kan say we be ma no matter how busy you are, have time for your children and then always buy them gifts. And once they are above them and show care and then love to them. And then as a Father's Day, they will celebrate us. Thank you. Thank you so much for your contribution. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, Patrick saying. Me Patrick, me who you pay for saying. Patrick, me Matilda, me kase free kaswa. Mami Matilda, ubri ni yonkwe. Me Patrick. Nye metimi aka no peni se emema no ejina omumu so ene ombetimi nya Father's Day metimi de medie ayem faton che se me kunu yare for 6 years how am metuna ne hu faaye no wo we free mu 6 years ni mi ana me hwe nkola nti me gidi se tuna pa me ne tuna ye ne odo ne hawa na oye me ni ntina ama ene metimi ahwe nkola ni nyina nkola for iti emema na wo hawa omu beye ti senior ma hawa na mikunu eye ma na ma no emema ka kredi na eye papa ka kredi ti mema ye sremo ema ye di mu nshira iti mo sorry if the man sorry a nshira ni nyina beba begum ema ne so se na wo behe bebi a me mani nyina edru a fe keke do obre wom enso fe iti amate si an ye hu ne ye nsan kofa ana ye ti won ye hu ne ye o se ye nko ware bi mu si enye de en ti mema ye stremo mo ye masede na mo su munya Father's Day ni bi se edu Father's Day a me ye oba na me ye reach me Father's Day me ye oba o enso me nya Father's Day ti mema mo sorry ye da mo ase Matilda, yes, so yeah, that's here. We'll do a very final caller. Then we wrap up this morning on the Breakfast Show. Good morning. Asante Zongo. Aye. Mami tio. Me dasi. Baba Juma. Papa. Kakaro na kan say. Yen me ma no. Sabi mpedi asa. Ebi mom ho ni wo omoma ahwem. Ebi mom ni kra. Chawa na kakasa ho che kakra wo ho no. Hwe aho che kakra ho afa. Yagobo na hwe ma no. Ma wakoma nyina ni uma na chi. Swahu. Omo akoma di uma na chi. Na wo di akoma pa. Odo na wo di twim kwala no a maame ni kwa bre eba ebe hwe kwala kwa onu kwa maame kwa onwe ho enye ne ya anya no
na sɛ wo nuru nya bi ma na wasa pam o ma to magu sɛ monko mo ma me so a e sɛ bi akwa mama me ne me yiri pani ya trase over ni ofi mu no kita 2 years akwala ye fi ye na si ye bank ha pepepe e bi san kwala enum ni nyina de on ba me nkyɛn papa me ka jira se ma san ye wedding a o bi a onyintum ma san ye wedding foforo e san kwala ni shira no a me gifri o ma me ne ho se me de be ye bada e bi benya bada e kita ankwara ro ene kwala enum no me ka ba bi o mo gyina asafo ewu anaye tuwa eti yenya odo no de mankwara no a yenya ngazanga beti so aba papa ye beti so aba papa eti mayemfa ye ma no enye se ko ma ma ko dabi maame no wori ne ko hia na wodi akoma pa atwetwe maame no de no ma wo eti tane ye tie bia no wo ba de de enya de ubani mu da bia da ne nya wo hira ana na me ka si me ko kwa wi ankwala ni jini me ko yo kwala ni nti ana me ko ye oh me na wa mani ji se me tumani a mo frei ready me for ready me benkum asante zo mo yefesi o ma wo ware se me yefesi yenya odo ma ye ma no yenya gi yenhira dada ma me for de e se nufuo no o mu numu ni ti o mu hwia no e wo mo ho ya je hwia nkoko a me nya o mu ha ya o mu ni be ma na chi o di ma me for da chi ti yen be ma no ne ye be kan kwala no kakra be ye me daze asante zongo na I think say Asante Zongo will ended up on a phone-in segment this morning on the Breakfast Show. Sammy B. Black Obra. Course na ba. Ba enti de obi aka bia no. And come already here bre pa. Yetumi ni nyina ne. Yeah, yetumi. Ye bi be chef fridge. Bi be chef fridge na. Black Obra breko enti we no. Mesre DJ Omalion Moame na woda kese we eko ama me wofa se ba kon. Na me wofa se no. Ne den e the precious atinyo Jibode. Oye student ewo wasa nkonya Adom School of Excellence owo JHS2 na ne fada ne den ede Amos atinyo ese yenka nche ne se odo ne ye pa entiene me wo fase a wo den ede Precious atinyo Jibode anase eye Jibode Nyankopon hira no nya okese pa ompagya wo emfa onfira domu enkwadum na adusua bi a usua no onfa o emfiri soro na onya okese pa entiene happy birthday goes to you Precious atinyo Jibode a we student of wasa nkwenya Adom School of Excellence wo JHS2 efiri wo fada ne de Amos atinyo a ono so wasa nkwenya na wase emfa wo da kese we emfa emobla ko emfa we na memfa nsoro so na yenkokra we say happy birthday goes to you Precious ampofua puku wo Kumase Sokoban honom na wo nti happy birthday goes to you Precious ampofua puku a wo Kumase Sokoban we efiri wadamfo a ne de Samuel ofoli boateam oye adwuma e wo ntumi TV any radio wasanso reporter edima DLFM 106.9 e won krantine abaya wodin ede Precious ampofua poku a wo Kumase Sokoban yakopon hirawo no mpagya wo no onye okese mfremfro adomu no mfa wonko adomu yo Hitman yes sorry so no na me kai na me de obi biase yedi kai mame ema eye me mame Doro Punia Samoa Ike address wa odwa so asante achim me ma no ye happy Mother's Day in advance happy Mother's Day in advance yes me ma me address wa owo me on that so no I see owo me ma no ye happy Mother's Day in advance and I feel so me yere ameneneti ono so atimi awo e ma me ensa ma me kama happy Mother's Day in advance Mate yes Kofi ya kwa quick one yes sorry Hitman ye koi na ye the happy Mother's Day bema obi biara na papa fo no yen asede se ne aye ka no ne papa fo ni bi wo so wo mte se ma me no nyame nhire omu nyina nyame nhire obi ya okay so ye ntumi mba bi me baba bi ma che nyame adoma Monday so nyame adoma che ka na wu enti ye ma adwumawura Mrs. Priscilla Fosu Mama Priscilla your man happy Mother's Day in advance mommy why are they baby yes and the man move here they've really done a great job from Silver Lady to Nanajwa Silky Afia Sugar your mom happy Mother's Day your mom won't but attention happy Mother's Day. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. When you say a prayer, Bobby Mame, Nafi Bobby Medjume rap,
Ura Chasko Jufosu. You're from a Hitman. Good morning.